akuye ni animu a na ye ko enanso benada edafofro atwede ampo yawe no waye disada we ye ho hwie nye yie efise kan urade na waye no ho bi eno ne yegina so ne yare aka to abo kokose hweso ne toto akwan yie ema asem ma menyaw ema asem ma meto ema asem fa ofichire enti no ototo abrabo yie sa no a asumdie ne bebo abobo ano wanima na abeko akọ ekuzi se obeko wanim pa ne sent ya transe ne atenase azuka bemme boya chidom sanso Kevin oye atanzo so oboya chidom pa sanso so na nana ya onso so ehye chide wa tese omo boase dwumadie no ebeko akonanim a enisa yempanimfo etaya chi madabiada yedi dwumadie ebrem na yenya adwuma yenso so Blessed Foster one manjado nyaminchire omo omadama na ama sebene yenzo obabi ayete na yeyan bibi yamiansa ekoya no executive producer Nkwantabisa Isaac omne nom the story chenche ebremu sanso na kokosachi frecha so onso so etachira yadi dwumadie ebrewo ejamo no Asem Mpe Nipa panyini wa around atese ne no ota ye chiama dwumadie no yako ede akoyanim pa midi ya Kingsley Kwakubuachi popular known as the nation's uncle Wofa Bishop Lumba endino Wofa Lumba medwano atese ne edi asem no bre okwan kusonkoso kura enti kwajimre nyadaje na afi watwen asem no na futu sem no ano edene oman be yini Africa ibetuma ye bibi pa bi ye beba bibu sa ho asem nya hwa de kontie bisa sa na afi yini etima didi nkomo ne yakon akoyanim ejam no ahwe ne craft ya ne chain gold dan ku kama je se ene ne watch ne combination onya atena se no ya ni man ye Cornella course no ano odene la course den chema wo mini ni padam ese you know esuabna crab wano no yes den chem 1927 ese nyankura asem kura entine no ye be kon akoyanim afutusem wo fi haba gogu bibia boko de gogu bibia boko na enya boko kwa akoka chem eja Ghana ndi ana ewu munya ne se ye ka boko a enyankopon adom odi adom e timasola badwuma ene ye boko na Ghana nsem de bia no hia abufu Ghana no de obi a woti me bia no Ghana ye ne nipa na ewu mu ne ye ne ana ya fa ne se enye hwe ene etim ye chechire ho re na wo komu dipu pa de a Ghana sebe asem ho enye papa Kwa nsem ha o nsem ha bebre kro nu nsem ha na make chawo hwedrum be bia no ma ekoso e wo Ghana se wo ka se wo hwe ne ma ekoso pa na anodin na mebusa se ye ne sa na nyame boye ana ye nya ye nti ya dwen boni nti na adan ya yesa ndi ya asem kese nti se me pese me kire nya ne se kwakui Ghana edi nti na ye ne ye sorry a ye mpanifo e ka asem a ye sisi hospitals but wo mon kasa yale de a no ma fa play kwa me madwene wan ti ye ne mu bu yesan every day you see schools, every day you see hospitals but mon kasa mo so me yale a we no ma bi hono mo a mu bro ni a yale a transfer na bagana dabi o se kidney problem ya ba ya that is so mo da so ni ade ade hwe do time a esesen kasika ye bodin wo Ghana ha no ene yade ade ni pe konse do no sa no ma nyesen ka government Ghana fo mpani fo ba bia sika bia ko hye bia ko mo gi no me de koto sa coffee nim ye nyina ye esu dia ya ne se kwata parliament ya ayento kwa we se de me dia mpese meka wantie enti ma sorry ko uso abedi superyin ti de na wo pese wo ka no de wo obi kan ye no utie ti sa so na obi so omo mienu na de omo ye Ghana no sabe enkoyi enti me de kwaku me de Ghana pa de me se de bia me ka enti Ghana heavy no ye be ko bi ni se Bible asam na wo ka no se sa na tie pa de Ghana ha so ye sofo so ye hwan heaven no se ne de kono me na pese busa se ne de kono nyankopon aboa ye kwan bebre so ye sa na nipa bia na kro bia so anya na so ye te Ghana ha ye beka se krowei Malaysia no ne ade na first ye body ni ye mu o mu so mu ye nipa enne
wote Ghana hanom Nyankopɔn ma bibia bi wa ma gold wa ma koko wa ma diamond wa ye kura wa ma bi fe nsuo mu ko nsuo mu wafuo mu kura no nsuo da kura to de da watu mu a wunya fish nkoto ne ade nyame de adan emire bibia prekese bibia nyame de amaye kwaku e wadi bia wie kura na nyadoa ne ntosi no wantwe ama na wanti mani no wudi nsuo gum na hwie gu okura ne etimi fefe ma san eteso ade be bie bo be ade bode bia be bia efifi ede bebem na aka ade na nipa na ye na o man ni mu no enko yie sese kura de ensamfo ho wiase kwa ka na kura no ne etetewo se ye ba be kum because ka wano tum ni kwa se o kasa ene kura da wo sa na nyame nti Nyankopɔn teso antu obusa se ntimi mese na me kire bo eti ade we na mo de pe heaven akọ enye kwaku ye twa nipa mene na seka na ento mu nti mesi de bia me kasa ase mo se kuro bia me se wo kofie bi na sese be mpradwasa enkrama me enu gu a mesi de opo wo no kuro bia yate se ntokwa bia sisu bia na eno ma ye din ba ye ne ha ya se krama ya se bi wompo enso nsem a hye mu no ene abufu a hye mu no eso eno to do bi ko gina ye fidie se de bia nkwaku se wo anya botre no ametra no anya botra wo beka de eni kwa se wo ka eno ya sunyan endura ya sunyan timamini bu atimafu soja ni ahia na bontinim ankata na nimam na nguso na ahia no e de ade edengini bonkum ni na nkesi da bɛn kwaku esi da bɛn kwaku sese ye man mu ati sebe ofa a police fo wa boyi ofa soja fo wa boyi yeti kuruma soja ni fa yere krantim nkona ne de ye sebe o soja o police ye immigration ye obibia bi esi de ne sanganya adwembone esan kotete task force fo bi say ye frɛ we matwo mani afefa wo mo na o mo buru nipa guard ne ade wasase ne sikani bi akɔgye ni akɔfo o mako gina so abra police ni soldiers wo na mi hu bi da yes frɛ bibi ho anwan mo bangas ho anwan fo yi bi e mo frɛ hefa ene e be fo wo mo de akwaku e wuni form president ye form soldier ni police prekon no mo so fie nko yie enai obi ase wo ko ba bia na anu ade abayi o mkoto ya ye maami ha o nkristo nko koji na nisu utie kasa bi ni ade a obi asore o se won de nko wo cruise me kono me nyame nko na me commission me fa boys ba bia won so de boys ko no so no mo de boys hia tinya to kwa na eba yo sanu ma wo nya ene kwa se bia kwa kitikiti bi kwa wo se metwa squad because o cruise ane de ti o man ane se kromu ache se wa wuni ye ni bi ni ade de se wadaro ma wuni wunya sema to e de na ekoso emra na eye adwuma ho ana se nya adwuma ti na de bia na meka se emra na ho na so emra na ye de ato de mu na de kradu ato ti nyame apata na ko hia judge bi na ko hia pan bi na wa ko bie ni wa yi ba ko na de aba judge ebi na esi no so ti ase na oni aba ho so etimi de kromu ha de kwakoi me de me se enti heaven na ye kapa no ya polish na ya kano ya esucha broche fecha broche ya konkroncha broche a ye kan enti say ne de beko ensam bi say okay yankomra yamfa ne yesoso emra omusisia 21st king semen kan Joseph opa sabia papa okoti na why mistake do semen kan Joseph tumirikai ne bra na kache fa ho beda no oboawo abrasi ateka yade yetete wo no unya bedu 21st king ka kache a omo sa yade na masumdua bawo ti yade bia wo ni padua no ma ne wudi afusa na ete se asiateka no 21st king na esa ehada braka he anu omo Sompa TV abro sana se ho a the sent for mo number frɛ fa yade no maame o yare o papa o yare o amano ne na utie ebi a huni pa bi yare yade ne bi pese yen say 21st king number 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 311 ombejo so 3 eco capsules semen kan Joseph akoko yare ne bra no muntu ase ekora mfama o koko yade be na etete wo mpato age waboso amon akosina ni masisi anu wagim mpato asisi utu anosa uja na ayamtim constipation etete opa ubi koko butimi ba research mba kwa watchim no ayere dodo koko na mane ma yesere omutu ase ekora ni hiansa se de ombe country efo obenom na se de omhye wo nyanum 3 eco capsules se de omhye wa yare ne ko koko ne ko waja wani pusa no na asumdi aba o number 0546
107 0546 Tabita clinic se men kancho ze tumlika bra na kati Cindy Junction wo was one in the hospital no start anopa no nwotwe enumere no 9 no apon edu be so ne ba bedi ahia mu na ne makoyi fama wase me mo kokon kancho ze tumlika ibrantem prostate mu me ma no asebita fracture ye de ade kotomu be ma katika ne ho no prostate ya agema boss wo no emojo nso so peso pie no emojo nso ntwada no mpacho yare eba wase tumlika na bra ombehe osa age waboso ama wako enko efre no kranko yade omso mutu ase o makachi wo tumdika ne bra na ommo mpato fibroid age waboso unan sita dufu utuna kema na ase atata mepacho tabita for semen kanjo ze bra muntu ase na enye yalepa kora send no tumdika fre number 0202 347 0202347647 Liberty Conference o mahine ya dubu ati no ye brewade ya pagya ne nsa no aya akwa asode asommerefo a chese Kristo edi na chipa na so mmelenti Kristo ne na okasa wote to se ye brefa wo ha nyina abra bedan no na se wode ba Jubilee Park woni nyina ebo yensa bompa ye to akwisi nyom no na awurade ye nyame akwa o mahine ya dubu ati ya akwa na afi nyame ma enso anya wo mfa ahode ne yatimi akon ede akoyanim Ediesre we no July ya 26 eno mine ya dubu ati diduma na besi Saturday anopa sharp 6 o'clock na dubedi nsa de ye nda no to akade ni bi na aba na ehwa amanyame hunu ntem o recognize ntem because oka ho yes oka ho ayate se ura ya ha na unicard unse ye hu se we ya befo ntipe o card na akoduru ha watimi nyame abom ade ahurisi a eni anobi codes for semen kancho se machine papa no mde abo portable one ye de shebutum semen kancho se to wodi samre elf be kakro mbetum oyobu se machine ye de mpacho ye de check ni power pressure mpacho de won sa no twumoja keto be kacho se pressure be kacho se fibroid ade waboso be kacho se osa abani pedua ne tumi kacho se pressure wasi chi ade moja boroso no etumi kan bibi a kire o mpacho to bi shobutum na bra abrani nya ade a check ya se bp ni kosoro de na ekoso wa check tam ayembe show tam obi de o ka tam osika ira tam onya amane bi no no be check ne ntam no wasi ano na ngofa musu amlo eskafo no to no nanso we elfo bia betuma to me di tobi na sabi owu amama nkama se mefiri owu wona ne yade ya enti tobi na ne mankoto temfa mo number 0540 647 867 0540 no from omojo so na so atumi akonim OCP fertilizer semen kanjiro se omu OCP limited for na de aba na OCP Ghana limited for no omdi OCP 15 no omdi OCP 10 but OCP 10 OCP 15 no maduma ni ntozi no wadua mako mpacho atosudie biara enkate adua ene ne yekeka ho jene mpacho enyadoa ni nyinada udi guso na aso doso ene yewo timu se aso a ufiri dua oniama nso se bi da OCP no a omobo am na so aba abo bi amfa na no nka afi wo buru wo mu ene ne yekeka ho ne so ofa bi guso ene yema nso okuku no fa bi guso enso fe na yema nkonko nanim eno no obi age atum a chese omo ehudidwa mu ho edo number ya 0345909437 0345909437 034590 9437 from mojo fi watima akoni express group semen kancho se bebia wo biafo akon December down wom se kan tube na abese okoso wom be cho se brewe ukwa bebre brewe ye do kwa ebe fisu but otwen ma brewe no na risk na ba na start ya ama omunni mu bi so ma ya adwuma na che kofu gwa ma no ne om nam express group nsaso no ano ed ne pa timba che wo me kan ma kan biom me kan ma sisu biom se obezi otu kwa de express group one number ya 0249 02448 0249 02448 Togwe ahaban keke azigbiribo zonkaru kagoka Togwe ahaban keke azigbiribo zonkaru kagoka Togwe wo bomfa wo aduzu bomfa wo echen kurum bomfa hospital junction wa na abenya Togwe si anumere memo amane se ade bia tete wo honhom mu fam no ene honam fam no bra o se yade ye honhom fam bra ni ono asase o de ko hospital be kan acho ne bibi ne kura chiri no be san ade kro na ma onya fa ahodie mba cho wa ware ya cha wo ma bra no hwem ma se ye sa na
Togo si wo hwema ma ne ma kotote dia ma tumidika ko togo akache no mo wose me ntotu abrento kwasie ahwa nkonya ba bi kura no atotuo ni bi ntu wo sika dia atoto ntokwa beba no nya bibia som dia different ho togo ba hotel bu no ebe we kan sem bebiri ntimpa to kojo so bomfa na ne nkodi ahia mu na ne ma nkona ni mfa number ne 0244 484747 0244484747 0244484747 Losing beverage semen kancho se tumnikai brana kache wo boaw na niam akona ni mama losing heba ye ne dia losing delay mine so ye ne dia entibra losing heba no mo aduro no na delay mine so o mansa no losing capsules no so ni nyina da bo adwuma pa entu ko pedro na ko pensa na wutu aton ya wo no mo o kire okone ho kire okona kache kire okona kache ntino tumirikana ekona omo a maniema enkonko nanim emfa ema opa ne number no 0248 619999 0248 999 0248619999 ofre na wo joso na niema bia de no ane crop eno ane bia eno ane crop eno ane bia kopa pa bio na bubo bi na niema kotote mfama sa bia no unya bi bubo sa wa otim so niema ekuyi na tim fifiri kura de ne yenka so otim so bia na yimi no achore omo frɛ ne sɛ achore e baza na no omo bubo na ne onya kwa yie bi ase a namfo apon no mkotena se ye crop no mo so ma ye de na se niema ekɔ nanim no omo pa bi na afi ye kokɔ yanim enti so goto bi na niema nko yie mfama Sompa Asem Mpe Nipa wo sisiri prisie wo bi sisu asisiri bio na sasa bonsam kra ne ba wu nti abrabo mu no men transimo obi nwuro ka wa mfa wa beti enti wo bobra ya apem ko wanim mu ani nyadre ne ye wo dia no fight na won sentumi nka na so so bekoso atnase for the sadia ani obi abetu afa so wan hwe oba ye wo dia kro bi begina wa no abra sebe wo begino ho awon nti ase abra kan nyina na abo yo nti abrabo mu no ya kakra keka ho kakra na niam ntimi nko nanim emfama ne se nti ne ye kan kire o se ne afutu sem da pono so kwaku ye bebuso mu a lot of questions o mo se de we na asie ye bebuso mu a lot of questions nti no kwaku ye musa ye ho ansa na yakohwe video no kura kwaku amra mu no ya na ye nyina ye nim se obi ye adwuma na odi 60 years a ye ma ne ko pension nenso Ghana politicians African politicians position a fan presidency MPs we know you are there to certain level say why yale no be wu kra oda so pesa post no ba kwa kun kaminim so oman bi na obesom no wasom na nka yale anko apom din hia etinu akwaji wa homani akokọ yanim oman bi na so mi aye ni yie enti se age na ma nante ho aye de a o se ne waye no me bo aba so tena ba bi na obi nso befa no oto aso ne hyeche o man neko we de papa no aba akokora wo ye wu ne se da on ti ase chenchena da kwakuma hunu ne ma bi o social media no so amese afim chese me hunu ne ameya me ho me hunu African countries bi na me sure mo president ani enyan yango computer so de di mrazisia yango computer so de di mrazisia ngomna yango computer so de aba ye ba yango computer so de di aba ye ba sisia ye ba ni o ya ni bebro yango computer so de di aba na mo de atum ni yeko sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's I say? So we per expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. E na sciatica no nitty-gritty, emu details. Dia ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosirem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic na eye ho adwuma 21st clinic say ron untinet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wa chia wo pa wo tira se a na se wa chia woto no wo ye ba ma de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wo tena se se de wo si chia no ama ye o mo se because o mo ye o mo to no wo mo koye ba
ya can't almost say won't mean transfer for 1 month this original won't na obi bisa say na na nche ho sa na ka say onye bibia na akofo so ho tena se awoto no ba ko be chia na ba ko so sen ba ko enti se wo be ma bia na wa chia sa ba ka say are be me wakoye ne to ana na omo se we de ye musuo be ma wakoye ne to ade transgender for no ka hu bia na enti no bomodian say wo to asentiri na amu achia amoda na yarefo ama sese ye didi ato so se wakoye wo tonti na ayesa na nso ye wo to ase no ena ye wo ya wo sem na ye wo ya na wonamo a na ase hu su ye no bra 21st clinic ne mo a eya yaresabia etisiate kane de omudi agidi na nso nye no nkwa na omusa ade ba ko ewo mu ne se wo fa ba bi na adwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhwo eye 21st clinic say yen kran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo and a wo kwa wo fro bepo no wo be say 21st clinic na billboard signboard na ebo e wo nsa difa so and wo free amasaman so na eba wo fro soro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout a 21st clinic Sompa Roman Hill Church Network Kaswa New Market Obom Road Kumasi area overseas and na no achi sunya original hospital first gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadan mu eno mo wo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takra de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena obonse for 21st clinic it was 0540 311 311 050 311 311 21st clinic still one more a sciatica expert still yaso yanima ena ye ko ede akoye nim no ne ye bokoko ne aka chu nipa bia se ya transe ne ya transe ade na African empanimfo yi leadership ayo omo denenso sebeta frache ne yesese omo yanga se hia omo edi entia ya Africa mkofo no omo pe leadership no ene ye do president so MP so ye goto aba ogoro ho obi be wukura mfo omo wo timamni bi be wu anya omo asem odadabdo nya ne post no eduro na ne maame kura anhwe na rituals bi piem na se wan kantima onfa ho tumi no a ohia nenso omo giso ye nhunu ne asese ye hunu African countries be ba ku mienu miensa bi goku omo president omo da so pre power ye yi omo cho na he omo condition na fe se fata se ka condition we ni pe wo mu ango pre edibira na adenti ye tena ho adenti na timamfu etimi ye hwen na de bi we ensa chiri ni banka no granjen ye ngo hwe mra sesi a kai me fa yako ye ngo hwe mra sesi a na corona ye tim no man na ye Africa fo no ye nim ne haye chese ye bofu ma enianu hu bi mpo bofu papa inanti akwaku enante na enzo still a papa edi nipa ma ne actions as a sebeta fra che omo ma wunso mayibi na enso ye manadi anim se leader ye manadi anim se president ye manadi anim enya nipa gade no pa chonye we de obi ba na yesu wadidi ame do ne ye tire sompa kwa zendo oh papa zo pedi ya wa kese wo do mo ko do de ade aboni sisi ya ko ya bere no wosu ka bunya nya ya dikan yi we ni twam na fa prepare no na we ni nye video for the day wate o dey prepare ne we kire be kasa afa ho we ni si aha ko di unya ya mre o papa se da we gazette e duane zo awon to wusu ke gajiri zulu abazu rasta ba wa china ni kura e wo chune zaria e ya di budo go ko e ya ropa unu yesu sa wa mre ga wo di alba o de ko go amwa sa mre ya ko go to be honest o when free sa mre amwa ko o jina wa ni e
Kwakure akwani betimi papa na kokko kwakure di kokko ta ngusebe wono papa ko jogi wo boaso be fit jogi won obi da na nipa e kraman nipa e kraman we say human right for the papa ya ni hwie nye kwakure ya ni hwie nye sase Chabo Franco ko mfa so nyina won firi akure samro oni be 10 years why say akure betimi tare wa bre yo ba bia training bia na limited papa nso ahwe ne limit no be so ni du kwakoi gowe no ke woni obi ko jogging eso obi na ho ta woni obi ko jogging na mu nam be 5 and 6 wudu ba de bi be ko ajabi so we no wabra no wajai no anante okay sa na akoma no eso obi na akoma ade papa ne be yi papa yi wo ha ne be esesa we human right for the papa de ko we atin junction to run about o so otimi ko e dey say no boy atin junction to run about o so otimi da bi obi so de die ne do so obi so doesn't mean say oba so esa odi ahoma so ni na wo boa no akra obi tuma twa hwe wu e wo sa ne hutimi ye ha kwaku e kwankwan ade manko adan no kwankwan ade manko anko be dan no obi didi ahwe enti wo se obi o ye trade kwa na so ye kese unim sa obi o ye trade kwa still no ye kese eti da papa ne wo ha kura no wo ti na kuma wo hye ne yie wo hye ne yie wo ye ne yie ba ene wo su no nkran bi di dodo akra toto wa nantu umpa kwa akra be da nya osai ye training na so nte na usu wo su no ntontom wo ba dro papa wo no wo koi wo ya ntontom training na abo an so so ya papa wo ya ntontom na akra yi wo didem wo su akwa wo nkora we afa na ade ahoma so no hwe no akra bra wo bre atagre takra ntensan se ne akra be so ntensan enti o se papa ni che ne de no so de wa ye won so aso mu otwe nwia be da wo boa ne bra jai ono wagu ahoma ni mu boa ne bra wa na uni esu fa wo de ti o mo ma de fa ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sceptica tete akwa fa wo de so meda medwe no ma bi wa me jase ade we ensi wo ba bia kwaku osu me seta man ye wo yo kid fit club bi ye kwa edu me bia nipa bebre teka kwan eno nchese se de ahoma be so ye twon mu kife de no mutimi chine o mutimi kwa se be se ba be bu akwa du bra we di awoto ni atin ya ncho be ko so ko se ye wo fia hai ya bo amam ne awupa ye nko mika nu atimati obi timi nko nu edi ya bo ma ntimi nku no me mo fa se ya bo mo ndai ohini upa mani ntumi ka se wo ko tuayi e fancy ayi atimati jazo betimi a ejima so ne sa atena me akọ se ya konfu a me so ne se obekọ wonya awiata so fa atade a sha aba no nko ade wa ye krado nti no so ne nsa twena bua no obekọ akani didi dodo na nkura ba nti break kura wote mu ade ma papa ndi pa obetima komika ha ye yi na betima ka so e fit o ya grace uja ya grace kuku ase me ame ya ya grace wono gba na asan kura o de wa he said you see e jina me say wo mu ntimi nti sa obai ai obai papa ne baba ade omude ya akola no wo so o de pre e ba bi e pa keka ya na ya grace aka ho na bo so wo di adanse gunu ha wa ho nante ya e fit ya we de me pick call papa wo ye ne be ya na so ha de ye ne me tiaze na ye ko tai ya friend say ye ko picnic bi ai ya nya bra ai mrantie dabi o mine o mu nyina akwa no mote san ono na olidi eche wote san ontimi eche no wate asan ene ye ne betimi o ba we ndie papa na ebo mi say mo ka se yen kwa ha ne kejeti a me ne obeko me pa cha wa wo hwan na ka se me pa cha so wa wo fie na wo be yen ekese bone na de ni kotre otum di gagto wo tesan za the greater na so ni mu atwene sebe ye be bo nda ache onko ye bote wo classroom onko ye fomfo ade da nan wo no wo papa fa humudie so kwaku professional way papa no ono ade ne ho ahyem kwaku bia ne fa humudie o obia ne fa humudie anya ga na kroma antime echa kume baby odu ontimi nkonso krama ne baba baby odu ontimi nkonso krama hello Lumba yeah Wofa Pizarro ni mdo do kinkes. My Pizarro. Ni Wofa ba coupe. Akwana so. Ko Wofa. Oma body touch of your bien kum police station that you for kinkes Wofa. Table ya Asem Mpe Nipa ko so den. Na over ade we ya papa no ma ne ye no. Akwa bi so mu bua no.
Nemo mwanzo fa o ya de bi o so hwe wa ho den ba bi ko duru na wa ye wonwi chana tie e bi o so mo hwe na ho den ba bi ko duru ansa mo pizarro mo do ni de obetimi akọ na wakọ akọpum ba bi na ho den so na wasan wakina na wasan to aso e de sa bi o so ko duru no betimi akoduru ofa eti awofo nduru Pizarro me you afri made na Shempa Pizarro akwa wo so no do ye bo na wo hello Ave ye Papa, boa papa, ma wo unya ko Yesu esi kwajo we de kabina akwa we wan we onyo ba ko ntimi na kwajo o de kasa me pija me papa, boa papa, ma wo ku akola just like that. Ke, ba me ka just ko ba bi mo yaji mu no. O ko ba bi o yaji mu na, o ba tati a, o mu di de ba ko pe. Ne de ma wo. Uya na otwa na di ba kwa na wa na ha fa kan ho ya fa mi sana na mo atonzo wa papa okuma kwala no akwa ese mo hu ba bi ofiri ba bi o kwa aka mo gase eku no akwa ba bi o ma twe na firi kwantia tia bi no wote san za no hello mo bi nkoye bi hello yes sir men tie hu ba to yenko. Okay. Hello. Ye tie wo ya mo ajo. Ejimuso da. Udini ba. The first for my central region right. Ehoboko. Haboko. Yanko ya ni man. Papa ne ba no so ndo. Papa. Wa no. Ye tie ne say. Say papa no nka papa ne ti baby. Ana say papa ne ti baby na nka o twene dia. Munya mo nante ka to awo design nyame nchira umpra wo ba no amo ani anya de sa ye wo bra ba ba ye cheko abeka wo cheko na wan ave aduane si ncha gro ntimi na kese don kan ba ade obi e kese no so e kan obiza kese fo no bra mo bra ne mo wo dia wo ya akura 7 years uti se di saare hello hello yes sir yes sir boss yes sir my boss we na we nti na ngama tena kana oh so kasa ne ngo hello yes sir FM me ba che FM pa ngwa ye tie o oh kasa hello Macha kamo ya jozo idea akre na mbe kula mo wodi ntimio wo an wodi ntim hello yes Pacha midini ka bembo mo opoku Kevin bo ama yankwa na ho odi ntimi o ai okay Kevin odi an ka betimi o hello yes madam Good evening. Good evening. Pacha mowe. Eradia ya de na so e. Eradia do so mowe. Fine pa dia papa ni ye na fine. Why ni so ebe tu mi won sa kula ni so no o fa video ti that in Pacha won fa we na me. Fine pa. Alfred what time you won come mama da. You see at least obey active. Obey on what? Who's alive of a pen? Now where dia ko say we dey be training dey. Mr. Lawson kwa woko. Hello. 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 Me boss ba jodi ni be bia ga free. I am in young go straight go for jina so udi ni be bia ga free. Hello, Wofa Lumba. Ye. Awa ti wo tun sa grade e here. Wonu so te san sa te grade is here.
What is that a good here? What you are going to come about? Honey, hey, akwa wasando do. Go then I was a honey. Tell me baby omote. Oh. I had to bear say you. I want to do ayi. Me say abia papa ni na. Oh papa see ya tiba what dan ne boni at now. Abrocha papa. Good yam hello. Luba. Ye. Me do rasa chana pa. Chuba ba ko. Na yen sa says uba o ka be ye dwii. Ko yo me dia me ba dia uba ye kase a wawu. Me mpenti no. Se na mesi atwe no ti be pa o. Me dia papa dia kura so asa dia papa dia onya ne. Hello. Hello. Yes sir. Wow. Me ba to din ba bia kase free. I'm back to Yankwa. Yeah, papa ni any. Yeah, pa, fantastic yo. Sompa FM. Nyami shira umpira. Yo. Yeah, pa, kwaku ube obi osun bi obeka yo se kese ya de boni. Wo mo mpe o. Wo mo mpe akase fo na akora mpe. Na kwa bi so ya de. Wo mo frɛ nyina no. Wo mo anko matware. Hello. Yes sir. Enka wo so papa. Akwara de. Bajo se. Ebudo dada. Ai. Ani asa aglo. On say omo no omo de omo ba no. Omo hye ne omo amredi ne fie. Awu se osuma so nkoto nkyene mna kura. Gwakwe, me see edu wo de ente kola no. Papa ya da wano ase. Yenya nipa saa wo, kwaku. Nipa wo. Dabi abusiafo no gra redi awusa kwa osuma ne ha ne hakora. O ya jesemo. De na kwajo space ka ko gym ko etreni a. Hwe dade bu aye ma onfa. Nwa ko bu. Ah we say nya dade obetimi no mama na fe. O so tumi paja bi na wusu. Hello. Hello. Yes sir. Your papa na fine pa. Correct one. O busa so no mlika be no ko. Wonu aso akọ. So no paja gintia o pedi ango be ko. Yo. Wọ́n mú yẹn mú obi bangu ewu nkú ni ba. Wọ́n yẹn nkú ni ba. Ade. Hello. Calling. Yes madam. Me patro te say na udi ni say. Hello asoso. Akura we wonyo ba kro timu ni pa. Na funye ne kese. Wonyo ba hefo timu ni pa. Hello. Hello. Yes. Good evening. Good evening sir. Yes sir. Yango ya ni Ethiopia. Correct for 90. No na say na ba wide do. Wo go nsuo no watefa ko no woda. E wo se atwi no say ya na wa ye study. No hu so aba wi ase na. Na so na say adwane na makese. De opa hu asam ye kese wawu. Hello. Mi anya sa na bia me won. Hello. Sebe ya se honam kwa. Hello. Yes sir. Pate. Awajana na kojo ni mkaza fi techima. Na kojo techima woko de. Ya mi anu techima woko. Yanko wadwe njire. Ye papa ni eni die mi hu boni die wo ho. Correct for 90 point. Na afra I say me say techima ha me say afra bi tima kire ya o be say yes. Me nine yo mo di so mo di bandage na bandage. Me say akwa bi tia yale no yale. O to nsuo ma na are. Yale no yale dia. Enti we akwa say ko mo tuna fi akra abesia akokunu asekra nkan Ka be boalu so obi ye training, obi ye training, o ye training. Akwa to na ntu pa ne keke kakra ka bi e hero. Akwa 7 years. Akwa 7 years. Yente sound kaka. Ade omo ya. Hello. Good evening sir. Sompa Takwa boko. Nyamya don boko. Edo awrade ase gbo ade nkiranko. We dey do ya ne dey no ano no. Yo so ya na no aka aka. Wa he. Yes already. La de ti akra ro. Ti akra no. Ba na say. U de ti akra no wo ka mu de tie. Azuka mu ma sound ne mra ne nti asem. Ni mu odudu nti so mo tweno fa. Kevin mi tie o. Mo ma vo sound ne mra na omu ntie sa akra no. Ade a
My da. Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. We didn't have a gazette. Yeah, Premier, and then you make a Coco Bank. Okay. I granted the moon there, no. Fantastic. Omaka share say o my nante free from Mako for Bianca, and you be necessary or the Beba. And so, oh, yeah, for Mancasa and the house in India, I can't imagine. What's your Uncle Mongo told you, and got the Medicaban and Tia do it. Jude, Jude, Yamisha. Ah, what did you do? And then grab Betty. Hello, I didn't make a CO tone. But you didn't have a hello. Yes, sir. Boss, but you didn't have a yes, sir. Me pacho within the fee because if Thanos. Thanos Boko, dear. Yamado Boko. Papa, why are you now? Was saying, oh, no question, no credit at the hallmark. Waiting from so beautiful. Ah, I'm from so beautiful. I'm from so beautiful. Akumano did you hello. Me pacho, well, technician like yeah, omunya man tente wada ma so eduta na auto video bia itumi ka unya kafra eno mbekasa mama quick na akuma ne didi agro so kwakuti o akuma o kokoma na level ye train bebe sa na level udi eti obi beka bia ma adi eti hello obi anka bi ma obi anka be me de hello hello na budok be betwin si choba no hello. Oh, yes, sir. Quantum is an you are free to Sano. Hello. Hello. Yeah, good evening. Good evening, sir. Yeah, let me tell you more. Papa. I'm so more Casay. I'm training. Yeah, Papa. I'm frozen to do. My training of Funa Yanisa. Pay a food. Akrana is for what you have. I did you didn't know more punishment. And on the case, I went. Yes, you are somebody the back. Hello. Hello. Wow, we haven't been walk coffee and was already a new be back. I will say, hello. Yes, dear. But every evening. Even, madam. Hello. The tune Kappa, but you didn't be a gazette. Every young pastor. Every young Pantaboko. Boko. But what you're watching. The pacho, I like you. It's fan or ah. It's a the day of I watch them out by letting the game and see some out by coming not exact. It's 4 o'clock. You don't know. What can some well, not okay to be here. Well, call a Nente no one 10 man in 30 man. I go fake just as what? Eba, who so you prepare to get to a what did you know? Hello. Kumasa for as and the father show to me on the normal with the general hello. Who's what did hello? Hello. Hello? We didn't have your gas free. Kaswa boko. Kaswa boko. And can for say mo pese pa, mo ye kese sa. Akwara de omuntwini ye pa, omuntwini ye. No mo so swana. He. Omuntwini ye pa, na yo gina ne de enye. Sekudos. Na mi jira pa. Yeah. That's not omo ye na very very important. Ah. Mu di this am go training ade. Townsend Tafonsa, I them moment Tafonsa. Hello, Lumba. Could you space? And then could you and I drama? Could you baba? Could you and never man? But you know, Cocu, Miss Mayina. Hello, yes, sir. Hello, Dimina. Good evening. Fantastic. Who would sign up? Also, building and grab exercise near the annual fit. Did the castle comes and what they womb? Akoya, eh, and no so moon for the roof anyway.
Ohu. Wakwa oda osu no akwa hefa. Osu koda. Me say ade amudi gina so wodi didi to nde. Yenye ni pasa. Wo dey say woni di e pasa. Hello. Hello. Yes sir. Ambata mbala ene kaka. Who was wudi ni be akasa free? E kasa free short one. So pon boko de. Bibi aboko. E so pon de me papa mi ra fini din o ye nipa say. Ayi papa wo ye ne be ni ya na wo say no. Oh, say na ba no. Ada kwa be so. Say na ba because we mu na woto amo back last school ba kuti wa enche na ata no nti we say o twini popom. Ozo twini. We kwa de we odi an fa ya so twini popom pa ofa. Why the why? Okay, nyame njira pa. Papa no obi ase papa no ebo adwuma se de wo se hiti nkura no sa na wo se bobra na oba no fa bi mu mu eboni mu ebo oba no sisi o hwe na oba no onya we na de ohun se we na brento ogo ne papa de ne mama no won twini bi o ono ogo ne fa brana camera da paso she mboto na gombeto me na matwa hello se ni obe fi o ko de odi ale abedi ba jodi ni ba bi aka se free the family na ku fe mo to e ko fi ba ka dia ban kwa me na bibi aboko de ya no boko so ko hunu so ba tan bi ya ne ba se ya o na so ni aboa ko trete yo to bo no nya hi se de o gran chen ro ka se o ni jine okay she papa na baba no asa mo no mu bu ano so so twini keke it is a wo she de ko ya apande papa no ene le pa na unya no kokoto a asa o mo ba kire wo mo o mo de anya ko mo tena koma enye o ma wridi a wo se fie o ne ho na mo wa ya de na o ma wridi a wo se ne ho ahi wo fie o utim se o de man na akwa obi efie de akwa nkura bi emfiamfia enso mutimi de mu 2 caps kwaku akwa we de se de abusuan nyina abo afu twe no kwaku as hello good evening already ayade odi ni ba bi agaza free okay yanko really ye pa so mo ya kan sa ye wa akula se ni wa te feel do mu ki ni pa bravo powerful mon tweno na me so no for mun go training tweno the way training sit training yan for so ni pa man go training kwaku ye ndie ye for so jogging ndie hello yes sir hello good evening udi ni ba bi agaza free Dr. Makasa freedom ko dunka aboko de yami ado ya no acha lecturer Mr. Samoko kujumo ene papa no yes akwanya se bi ota ne ba da ya kwari training o build that akwara wa bra ko ni papa na chi trimude ino di papa na chi papa ne ba no oni na wo ye ne sa no wa bra go be press ino ta ko fine so wa ma ye ma na ni aza agro oni ye se ye smanu kula etu o checha akwa ne fa hu die so aduane kakwa de be ma nti o aduane de nya abusuan eni o mo na wo ba mbe so o mo ma ye akwa na bre eno no obi se akwa ne ti mu de hello kwa good day hello. Your call has been put on hold. Please wait. Hello. Omunyano. Kwa omunyano e ka bibia. Omunyano e be denisisi. Papa mo nya shade ni bi. E be denisisi am onu ehun se denisisi. Last 2 callers ni yakoye ni. Last 2 callers na fi mo the story na be trans ni yakoye ni. Hello. Hello. Yes sir. Dachi hini tachiman boko. Yamiado bia boko. Dachi hini wasa akure ya na oye ni ye. Akwani die papa ni bravo. Na kusa question ya na kusa wo musa wo se na oye ni ye. Sa na ni ko mi se dia o de ka na wo akura wa to ise woni da etan wo. Ya ju ni wa se ya na. Dabi gogu kase de obi ampe. Oh, kase de obi ampe. Ka me se o mo ma kase ni na. Eh, na akura 7 years ti se gogu. Wo so che wa wote. Akura so che wa wote. Me se
akwa wo bet panyina wo kon via bi esia na we akura kuma wo bre wo any shoe ne so what hello hello ni pasa o ada ko won kwa su hello ade ni amane ni wanya o jina so won kwa su mu ode amane ni wanya ko kuna amane nyanza on ko jogging no on hello Me paso me casa freedom me habla. Mbacho hoboko. Hello, me didi aji asari am casa freedom me habla. Aji asari am mbacho mo aji nchirengo. Me paso o dia papa ne de akula ne de no ano no. Oba time pose no ano no. Dem bi adoni mo. Hello. Yeah. Aja na ma wo do mo training. Aja so mo nso. Hello. Missy, we go na trigger and make up. Hello. Hello. Good evening. Good evening. About your dinner, we are going to But I forgot to watch him because I can't do a mambo. I was a young boy. You, they are finding the afternoon and fast. If you pass, I will be the very bad by Franco. Oh, jogging, you have a project. Kudus mo bobo awo ni je kudus na yare lo betu na friend of Tunfu Kunfu said o ka wo mi na se kunu kwaku wonku no okunwan kudus mu nyina ntrene ye do ma ye ne kudus na de ma tutu we na so am so ye bro ma wo de so bo last two callers hello what do you want to be kudus na de ma tutu akola hello Hello. Yes sir injo nkuta wo mu okay yanko papa Hello. yanko yetie o Ha. American chat. Yeah. Correct. No one wa be kan wa wi asem no. Obata bi adone ba. Nti omo ye ne oda achi besi uye. Omo ye ne abe active. Omo ye ne abetu akon won hello. Oyo oba je na here. Hello. Hello. Asem na shigwa kuta. Hello. Hello. Yeah. But you're trying to produce my love because everything that you know. Tatima boko there. Okay. Mo adwen chirango. Yeah. Papa me there. Bye. Ne bye. Obi ye ne ba ye so. Obi ye ne ba ye ko kum se sasam de jaka. Abia ho ye no. Ebe ha no so bari enchi agora mo. Ebe ha agora no pa. Bye. Obenya hata. Adia na asam na. Agora no. Obenya hata. Yeah. Papa na yadio. Aye. Rasta. Upo body future. Aye. Rasta aye ni obi nye bi. Rasta. Oba de nhira na onye okese. We obi na ne ba eco training. Ene ye de ye futu sama ba se etomre bi asei. Eboa nkura na emwa o nti enye ne bone kwa so nti abusua panyini woti fa ye di sua de ye tu ye honfo na ne ma akona nim de amaye nti no nyame nhira so wotimetu ana mu bi amande aye sua de minim se wo kire oba ne bibi nti na wotwi ne mu saa no mo hwe nyina so sua bibi afiri mu nti no bibi ni na nko ya na mo de ache nyina ye sua de na afi yakon de akoye nim ni oba na nya aba wo sisiri prisie wo bi sisiri bio sasa bon sam kra ne ba wunti abrabo mu no men transmu obi nwro kanfo abati mu ani nyadre kokodene na jirade ya yewodia kuna yewodia yire yewodia jini nyina na koko woni na niam ankoto temfama na yenko yanim asem wo mpe nipa o nipa na pe no asa lukota ni 2 enam wiem uye mistake ya de bebo na afi wo hunu se pilot no adrene nkoyie ne se anti jina yie ne nyina ye ntu nkoto te na asumdie mama me mbacho bibi aboko de bibi aboko ba udini se na o firi he ne bae me pacho me de adwa mansa me firi tetirem manza
manza we go di na o te sa anyom no na yo de udin ba mu ni na yo de o wow mama manza sa tro ya de bia yese de na ete to afisa Sompa Asem Mpe Nipa beti mabo me pa cho de tete me se boy bi na abezan me ba wo otu kwan na enam brebinti na otu sa kwan okay Sompa FM ono ani tin na wura sa ade ni mu a blan exam okay bran no do obi tu kwan na sa azan obi chiremu ye to bo fato from na chiremu ye ni andi ase me pa cho ene se blebi eno de me betu kwan bran your friend say o de abrefa Brabri fan do betu kwan pacha okay country by Saudi okay enti o de ni tu kwan oba no ba na be ma oba okay o de ni tu kwan no nti me wo ha na o frame say akwanya bi aba na abrefa na bi abrefa no okay na ba akone kodada me ba na ko eno afrese foforo asaba ono nkyere se adwuma bi sene osi kyerɛ me no me de na me hunu na me hunu se be ya me frɛ me ba no aka kyerɛ no na me ka kyerɛ se ne sa na te de a ono amfrɛ no na won kyerɛ ne mu se wɔte ase na so be ya dia sene osi kan dia me frɛ no kura me hu se ne mesi obekyerɛ nti ɛwɔ no frɛ no ɛna ɔkan ɛna me ba ne sa frɛ me na me se ade na o kire no o te ase wo wurem a ebeboa no ono ono kire se ne ba ayebi ne ba no so wo sa kwantu no ne ba na ayebi nti wo ya ofi se ebeboa no okay enya ka won ka se onye bi okay ena eja akra ne wurem nti me wo hwa na abrefa ne frɛ me ba no se skedi on first ke bi mano okay ni scan so na da bank na ko yi scan na me de ma abifa no ono o de number ma me na me de send o enti a kire no na boy na kasa o ma mu ye adwuma ni bi eno anate ba e fi esa beji scan ni bi e kire no sa ba enti me ba na hwe ese na esi ko no no se ade no enye ade papanti onye bi o mfenisi kama o se no musi kire no wa anye awienti o muntimi fesika bia ema no nye yie ena mba ne se wate na obeba Ghana enti bronya no mu ena me ba ne bai na obe friend o friend na ase wo yi ma no onka Asem Mpe bia enchire no eya amrefa no de obejiska no okay enti sa no frɛ abrefa no ade na abrefa de obi atukwan na wasa be di bi hu nkomo ache na mo maska manfa ma abrefa na mo mankofo na be abrefa no na de first dia na abrefa no de omo no number no e de maame na me kwasa ni seska first dia de ma omo e da abrefa na ma kwan okay enti a kire no na abrefa ne se ebia yesen no bia ne akoye mistake nti ebe ya sa boy no omumra no mmeje na sa boy no to aso ba won prensa semprem beji scan nti woji scan de to so miye no kura oba na me yale na me ka kire ne se wiase nipa nka no kure nti sky a wo beji se enye na ekwampa so na se eye ne bone so a me mfa nche no fi se me kunawu nkura ne yensia me ana me hwe wo mo eno a we npenye ne nya akwan de koe nso okoye kura no adwuma ne hye da nya sa fa se omo amaka no me ana me hwe wo mo enti me mpese obaba beji se sika we bra yentimi fesika no emfa nya hwe me kan no o ma mintimi na ada enya ka miyama echa enye okay ana me se ba se eyazan na se frena se wo ma so onim se duaba wo yeah ana me ka chen sa na ode yes de
na eja wode koi enti e cha no hwe se ne esitie no of fa eba no ebusa ne se adwuma na awura mu na etesei na abefa ba ne se wo no kura wo hunu so ne sika akodi mu no enye sika ketwa okay enti o ha no ma free chan se won san fiska fifro ma won na o se ade no won na nya bi okay won na nya bi enti o mfa ne sika ema no na o se enya sa na o mo ne kan okay enti wo mo mfa sika ne ma no na mpa ne se wate obeba Ghana oba okay ena bronya num no de bae oba ofre na no oyiyi ma no e wona oduru ye no oyiyi ma no wonka asema eye eyi bia ankyere no nti ya tena odwendwe ho na me babo abi na wotie sa amra na mo ayi so am okay ena me bani tie sa program we ena o kan se emfamra ena de ba e ho no nti sa na me bani de koy ena me so me yale mantimi anyina so anka okay ena me ye nti ekire ya na asem ho ato ena me ma me babo no efre moduma wura de me ne wura producer no onya aduma wura ena me ne wo frɛ no na ne kasa no wo hye me se adwoada eno adwo ena ka me mra na me se menti me ma ya me de no makodwa tis ene me kasa me ba ha eno ma menti me mfa nko okay enti me koton ma de a ene na amaba okay ti na me de ba okay ya semu ma me sika ni na ese se sika no ebro 100 million eboro de mfa nan ka so what ya na kan eboro a entua wo kan ma diskan be se o se nka ni nyina wasese ehunu ni kwan se otwa ntro na ni kwan se o mo no nso bu nti no ebeye de o wasese na o hiti se uke mitua na abeye no nko atima ne sole ko ese wonye krado so ho nya de unya kogozaji utu ana modi ya jana okay peke no okay hello good evening madam good evening at the same your bros are here na kasa freezes here echa mebusa o ma me de nkomo bia ba fia se obi de utu kwan wo de otiri ye yotim goduru Saudi asomdiem na nipa kro na ba se ekwan foforo so da ba bibiem afi mo start ye nam so so akobi ntimu nyina mo support se ebe ye na nka onua no so atima koka ho afi de nipa no se wonye biem o se wonye biem nipa no se ye nya ne sento ntua sika ne ma se na community boy ntiremu ka about so the Etienne saying brown coffee. I was KY. Okay. On a woman, mommy, by Saudi Arabia. Okay. They buy no copy 2 years in it. And I'll be catching me saying business to be up. Our business in the semi who rema about one me pan. Okay. And I'm going to say business thing. And I'll say the online business. Now, omo cramp no. Omaya de omo do mo awura mu bi. It's me me mo awura mu na ebeboa. Okay. And I'm saying that. No say. I'm okay. And you know, me and I'm saying that I want to share the same. And I will say I was me register. Me register. And I'm saying that I already start ASA. No say oh, it's can be a big woman. Me register 5,900. Okay. Almost 6,000. And I'm saying 5,900 they do not say I said it's million about 1 pound. Okay. And I'm still okay. See, or the boy be number mommy, I said 800. It's now almost for a video call. No much later, Juma said yes here. And yes, I'm so okay. Said almost to them, them give me room about woman, and I give me room. My mammy, day. Sika,
and the mao 5,900. Okay. And no, quite any more can me, not me, so me, who see no Edward and I catch them say, I was a me penny pa. I was a me pariading at the coming. And I'm saying, the American is ready. The one of the one I tend to register that open your says, can I ever register? Na me before so beto me and Nipa ba ko dey come home. Me ba so be Nipa ba by there. I dey come home. Na Madam Badote Menga. Me ba Badote Menga. Hello. E dey come home. Hello. Me ba Badote Menga. Me ba try. Okay, say was say business be online business e beboa. Entu hwe say de no wosi kire mu na ubehu say e beboa. O kire mu say na ma onya ahotoso say e beboa do go kire mu na ntiremu de say no say adwuma na yadwuma ben a. O say a QNet business. Okay. O say QNet business. Na online. O be tonye ma online. Sana mo ka kire me obeton yen ma e wo online na o goton ade e obi a na yetua ho ka kire odi kan tua ska to ase anza me ba cho say o goton ade e online e kire odi kan tua ska anza ana no utua ade atone yen ma no waton ana se na no tie aha sana no le kai o so dikana mimi tua ne yema na me ba beton. Okay. Next one. Next one deposit. No mama near mano. Me ba try. Young go anyway. And the Ebanisano. Me man, you will be register your day and coming home. And or harm is me register me mamma so they come. Me mamma then I'm register. Next 7,500. Okay. Me mammy the only 7,500. And you know, remember that share me say me register via, me register mammy via, or be penny park me home. It was only any pam you look out one son why day when you be free. And you know, me register me mammy via, after me me who be via. Or not so any panel cast what they come home. Now my start saying me seek a free me who be via. And I'm making sure and say the other name for me, so ain't no mean a day, mean a view. Mean a view. And your mother phone, what can say? Me, Chia Musica, no more dear mamma. And your man to a man who near my dear. Now, or catch me say, and your mamma, what the Akuma made mammy, oh, the true. Was what the Yamana command mammy. But we was one fashion umbrella. Also, mam's one fashion umbrella. And I'm saying, the iron mean to the Missy cannot be do on home. Or one for Missy Mammy. Or not to say, me, my yard in one bedroom, they will need to be our dear day, a day, mammy. It's me, pa, me, me meninya friend is me meni penny pound fire the and bra. And I'm to me obia and me bin don't want to come to our office man. Na o sha ase no anchire man just business we do ho but no akire o nya nipa mienu be hye wase me nsa be hye wase ansa na ne ma peke ama wan kire o sa. I know make us or catch me or mommy register me ma me can ho no so be penny fire then I come me ba se o tie me question ya. Ukoye business ono otena ase na oka ase adwuma we online business ye ton ade nti se already register wie pe ube pe nipa mienu amoma be register account ana nipa ba kwa be kan afiri wo ko sika beba ana ase o ma o diska ko shem register wie anso obebo wa mane ye se afedi ye obetimi di obi aka wansa na sika ba sa na mbese mbusa we be ba o ma mi register mi o ma mi de mi sika ni di kan ma wie ansa na o be kasa yes e ho no wa bidiu sa na mbese mi hu okay. Oh, mammy, 5,900 and a mile,
and son or Becca Sadia. Why is in Adjune, young quay? And you know, many old young coming, and Osama, mammy, or Sama me, and me, mammy, okay. And on the soul, on the penny pa, about becoming any pana lampe. Okay. Mr. Mayor, okay. This is a nice penny. I can, oh, my many would 134,000 boy. If I try. Okay. What do you do? India no actually Asem Mpe Nipa. Yes, I'm saying, on pa, Missika, mammy. Or catch me say, when you miss Gabia or the mammy, cannot put the company for one, only Gabia or the mammy, Tan or Catherine. Joe, so just was Ganashim. If I sign one person, I say, Missika Nashi. What's in it in the say? Or the Edward. Edward, yeah. If I swear to them, Kwana minute. Edward no Kwana, and Wofa Lumba. K1 no moti. K1. Enu na ma papa ni di ni mo. Papa na enam no suma mi korem. Okay. Ya tie no na na yebasi emu nti ya hunu ne sa no bibia ni abete yenka why? Eba so. Ma me na de oba na ofere ana. Ana me na menti ni awoka ni. Sa na me kire se wono na de plan kan me ntimi nkyire me banumu ama ne hu nti wono afre no no one ne nka no o kirekire mu na se wote ase na so obeye dia sa na me no kan Afre. Yeah. Hello. Hello. Bani ba mo ajo. Yeah. Pacho bibia boko de. Boko no. Facha me pacho me din di Wofa Lumba me ye dwuma Sompa TV Sompa radio. Animre na uma bi de nasema be dan ye se nyame na mo so de ne ba ko pie Saudi. But then na me so ma business bi epie ya e be si wa wo so. Na mo introduce ni mango fo bi a so no mo ye business. Wa ko tueska no. Business no wa hu so. Oso wonye bi o mfa sika man so se ye mfa ma no. Na ha ye ntimi ntie ba ko de ne ye mfa muwa. Ese ni pe tie do so. Ye se ye be frɛ no wada ama nchiremu kakra wo no de ama na ye nyina yakoya ni. Yo, jamela wase. Nishra. Wakan say no correct. No correct. Okay. And I'm so man ba ko pie Saudi. Okay. Ti akra no so me fon say me ba. Ti akra no. Me ho say ne yidi ya me yidi. Okay. Ti no sabafra no abrabom no sa what me pum ko na nimu a me say ababuaye nyina. Anti business bi APS okay. Anti said omo osikire me you know business no said the city no to near. Me bay sen on so bit na adwane bi na ja. Wa Saudi wo ya no kakra na business so buwa na kakra. Ababuwa na so bit me anya ba bi ejina. Eti misira akura no ma wono so eni medi nkomo na sene sa na che dia business no obeye no kre sika no omoje di sika se ombabu ama business no akwaso. Okay. Afi sika no che mo no na mo che jesa wonya nipa mienu ba. Okay. Nipa mienu no sika no so amoje no na se wonya kotu sika na wie na amoje no so no okwachire mu echire obi sanka de pano ene no nkoye adwuma no kura no a ne pano no kon be do adwuma no to be na so sika na ye dia no ne pano wonya enti eba sa no ema akura no hu kwakem chese wanye nipa do nipa mienu na so mamba register no ntino ama wono so na katia ana ne sika wotua so a sanfa ma no enti unia ubisa ya sana tie akwande ni sika ko ape kakra na wonim no omone ne start no nkomo no mu chire mo se ebia onfes camera na business odi ska be shima de nipa tu be ba be kan wansa no start ye didi ana so mo ka kire so no mfa mehim no obedidi ansa na later ye bona mane ye se kire odi mienu ba
me pacho scano. Omo ochire mo scano. Omo baje scano 50 million o say so. Asa te me yofi kata. Antino. Ubetu ya scano. Scano chino. Wa na chase wa register no. Okay. Scano utuano wa register no. Wa register na say odi ne pami no ye den eba. Sa ne pami no na aprano anya. Okay. Nti ase de what ya say obetua. Nti wotua sa you know am fa sa register wie no. Eni pa ese wo so onya omodo omokono we anya. Okay. Ana oye ne say sa ne ti dia ne sika. Ese nka omo san fa ne sika mana. Ene na omo so nti ase say wanya register ne de omo je ne sika so ya business nya de obo business be kan sika. Nti ne se de tie no na. Obanyimani nsan se de wa wo kanyina am se wo do ma no wo kire se wo ba esi ne ye besi wo ye ene wate adwuma no wabɔ na mane ɔde ne nsa akohyem awie mfaso ma ɔpɛso ɔtwesan watimi no ɔmadi nkomo abɔ ɔmo se bi kura munya ne nyina mpo amenam kodi adanse daache ɔbɛga se bi amia na matwa me honem wo be yese enti no kakra kura de mo mpemra na me hunu ha mesini na kasa ana no ɔmo nka bibia o pani enokre de wo kanu bebe ɔmo amane no mo kan se akura no sine de aye na adwuma no wontimi enye wontimi nya nipa no emma nti se wontimi nya ma dia na ne bia wotua no kamo sanfa na de emma no back okay ana se bia omo nya ne nyina plan pa ma no na se de omo benya ma no afukura no go se de adwuma no want na nya do ga na kakra ne bo pa ko di mu kura de sa kakra ana so amata nti ase anya adwuma wo ho okay nti opani obi sa me na se de tie no no. Okay, nyame nhyira ase afre wo bae. Ya da ase bi a kire ya dwene so a yebesa wo so adoma ne bi. Why? O mini problem, abrebi am pese me bia no wo honko adia. Nyame nhyira ya da ase pa. Ya asemu, etomire bi wa braboma, ko pe bibia bedi ne me ya den na mo. Upeni ya obre. Gogoza tetwetwe nkomo. Ye kokko muta so de dia ba ya ba pe. Producer nso de a wote ye de be so so na afi. Ni oho ne de ama ya manfo ye ba sisi. Oh, okay. Ya kun akwere gogozaji mo akwaba. Ya jagwago. Bi aboko de. Kristo adom. Honam ne mo ayedin kakra so wende. Wo de sa na de. Ya be som. Okay. Nti enya kura na yesi som. Amfa nchi asoro nkofo ma na na bide. One master amwa omo sindis. Okay. Remedy omo fani agrokra. Okay. Kwaku ye brand nti. Kwaku edi kan ma fa telephone number na entudwa. Production line no sebia na obi wa chichi ne bencheye na wo baby ti se wa tamale ene na asefo sehwi ni baabia no ai number kwaku obetimi afre ana wo problem a obetimi dia bedan ye no issue bia no o de ba sebia wukuru na agya wo o papa na ewu agya otipade unua bi na esisi wo yiri bi na esisi wo hwan na esisi wo kwaku sese mpanifo atenase Asem Mpe Nipa ya nkasa ye boss omuna samwa ene mpanimfo ha no ede enema gugu na kwan mu sisi ye no yasesa enema foforo kra because wo hwe te se na first ne oso ame no a ye ba hwa ha no kwaku so wo achichiri na wo de wasem eba ha no mu a nyankopon adom oba wantimi ankokora obenya babia ada number na eti afesu de toso biem so se in case bia wo ba aha ye charge wo de wasem bi ekura wo bia no bomo de fa bra ye number obetimi afre no 0244 80 14 26 0244 80 14 26 azuka sa mo hwe ya ye Vodafone line no madawroma mo emfanto TV ni so emayen kwaku anopa bia no yade a ye ba ha no nsia nti se bia wo achichiri na ebia wonum se bia wo ba na metu producers na bomoden na odi no nsia no ba odi also pe Asem Mpe Nipa producers oba wo so hwe nkontabisa ana se kokosechi asem bia titi wo bia no se ne sitie bia no mpanifo de ne omegu na akwan mu a ya ready say
yebetimi aboa ama unisuo na wusu no eto atimi atwa na bibia na atimi aye kama kwaku Vodafone no ebeba no mame enko abrantie no ho abrantie aye kana asem yi kwaku ebra ye nua ba edi na asem ba ye no ye ne abrantie ne twetwe nkombo wogitum mu na dia wogitum no nyina ne se wose adwuma ne de wode adi ye nua ba yi enti sika bia no ha obetimi atuade ama no me hu sa ma ko me sam ye wia na ma frɛ ye aha enti de wo mu ne se abrantie ne se ye nua ba no ebra o kyerɛkyerɛ adwuma mu no o te ase se adwuma bi de kan di no ansa na ode ne ho ahyem enti sika bia ne hono mu a na adwuma kuo no eye keonet kwaku sa adwuma kuo no e wo Ghana ha no mu a o di amanfo afa kwansu bebre a sa wo do ho kɔhyɛ sa ade ni mu a kwaku usika no say 100 million say 200 million sika no nsanka na me ade ba kwa na ya no say Ghana ban ensori empanimfo ensori sa keonet adwumakuo no e wo Ghana ha no mu a enkofo bebre na do ho akɔwura mu a kwaku ebinim anhye mo ho akɔmfo eti enua ba men yasem a ye kan me frɛ no kwaku edi kan o ka kyerɛ me say wo wotakrade etre na mbuza say na ebe de ne yetimasi nkonwa o ka kyerɛ me say nkonwasie ne de woni mi ni nkonwasie bia enti adwuma na nya di enua ba ne de adwuma no anya di no na mbuza say enti asem ho kan si enua ba ne kotokosua ana so ofri na chi no ye na dwen say obeye ase die bia ade tia no ana ana so obobo ne dua ono no odwen ho say wo si dua bone kura de wa ye ready onu dua bone kura wo tre tire kura cha kura dada no so what say di hono mu a onto na dwen mu sika no ontua ne ne otuna so eka ho tibaku so obusa ya na ye nua ba ma ya oje ye nua ba echa sika ai o Saudi no sika be di ne hono mo de koma ke onet fo no nya de say wo si obi tua sika ne san say o cheche na dwuma ne mu no o cheche ma na te ase enti o de adwuma edi no kwaku mi ko die amemfa Vodafone line no entu dwa biem number ne 0509 43 84 0509 43 84 0244 80 14 sa number e na kwaku se wo baabi wo chichiri benche asem bia tete wo se uni kamafo a bomoden nebra Sompa TV ya wada braka ehwan overseas odi odu aso hwe 21st clinical broten ni mu bra na ba beto ye no nsia ne wa ha wasem bia wo problem bia no de bedan ya ye behwe ne ya de aboa kwaku medase ko se chifrecha na ate nka no producer on the taco out pa ntino wo how bia se de ye kan o soli ya mo frefra obebuku dade amamo ya na ye binum se TV kese se me ko mbaji miska ya nye hwe o ma ha me ya nye o hwe be kan o haw aha obeba na bibi be ya asem de amawa e bia nipa na ode o ka na wo sahwi eno de o me kan je o asem fam sika nye lolo fe enko kun ntokwa ma a so se wo ba ne aka o se chiri utua wi ansa na ne yakasa chiri de aduma ne mra nkyere sa obi obeka sa bia report no ye be yi na di na emumu ba na nipa na ode o ka no o se hwe be kwai na wo si yetu ho na mo petro no na abeto nyesa wa do ka ba fa ye de akwa simple etu betuma frɛ na o ha obi e wa chire no oni o maka na ya hwe na ya boa ma asumdue aba na afi yakon ede akọ ye ni ba bia firi ba bia etwa se oda be nya ba bia da fa ha ne bra na awurade mfa ya so enso of ma na timeko ekọ wanim mechi agrani wo ya kan sembo ya na so ba we ya swame grani was swame mechi na machia mafia ela nchi aso nkonkoma ne eye o ma meketwa Sheila yes Eradin Shano se Silas so Silas image yes Eradin Shano na onyamu kase da mu hedu madi no eja se wojo so oton paboa eja se ntia so nkonkoma mo hwe mafade na mekoso dia kai mo se mesini mpon dampam go so ma hena na akosi baafo oboso mpra o dampam nyamepa August 10th ya no ho no a olumai yadene tumpa na okwakura o se ekope ba bi mulma de na homena da chibi bibia ne ye pa adwentra ya ko ho akoje ntino
awerɛhoɔ kɛseɛ asi god so akyerɛ sɛ firi saa abosome mu kɔ no obi anhyɛ atade bi a atade kɔkɔɔ tuntum nko a womfa kala bi ankɔ god so nkɔyɛ hwee nti god so ma hene da fɔm akyerɛ sɛ yɛni da kɔkɔɔ otumfoɔ bɛtwane no no ɔnyɛ ɔhen ketewa a otumfoɔ bɛtwane no no yɛwura bodwa bi a na sɛ wobɛnom nsɛmfo anaa wobɛsɛvo ahɔhoɔ nsɛmfo a ɛyɛ god so ma hene na sɛvo no nti means ɔnyɛ nipa ketewa koraa akyerɛ sɛ yɛbɛkɔ akɔpɛ koraa bɛ kɔku sɛ wɔkɔ akɔgya meduru ha Eko. Yɛnkɔsom ɛbɛndɛ yɛnhwɛ foforɔ a wɔbɛani santamane ya mane paa soma umfomo paa yɛgu so kɔ no medeɛ wɔne na mete ɔmɔ mtoto atuo no munyae munhunu baabi a moto afa saa dede na ebisi baabi no momfa bi nkosi nkogu mpapa anim ase woto a baabi ato afa titirifoɔ bɛba mpedede bia kwaku asɛm asi asɛm wɔ fie ha asɛm da ha wotie nkomo no mu yɛ asɛ yɛdi kan ne kan sɛ sei na ɛbɛyɛ ɔte aseɛ wayɛ ɛna ɔso wɔntimi saa ne yɛntimi fa nsika ma ne yɛ ɛkwan bi so no ɛyɛ atɔ asomu ɛna wotie so ayɛ te sɛ wahɛda anka nkyerɛ me wura mu wie yɛ na ɔse me nsa nkɔpɔ obi mmara na menya na mse mentimi bi ɔsɛ ɔmfa msika ma me ɛno so so ne kwan bi so ɛyɛ akyea no no kwagu ayɛ panyin a wɔfie deɛ menim sɛ yɛsɛ ɔpanyi due mante nti wei deɛ wanya ate a yɛsa bɛbɔ amane a wanim so asa ateɛ no deɛ ɛsɛ wɔ sɛ wɔde ɔfutu sɛ ma ɔnananom ne wɔfa asefo a yɛ ɔmo tie dwumade nkurudi ne ɔde ka no ɛne nea yɛade ne ka no na afei yɛ nyinaa yɛtumi kwaku yɛmfa gya kɛseɛ ma yɛtiefoɔ na kwaku me so ma menkɔ so na nyame adoma me menda ɛbɛn na wɔtweɛ ɛna mea me sɔfo pani sɔfo kofi gyima crisis life mission lobito yɛgya ne kwan ama ɔkɔ ahomegye mu ɛdɛ ɛsan yɛ awerɛho cause sɔfo nyame nipa yi mɛtumi aka sɛ yɛnhwɛ sɔfo ho yɛde akɔ asɔre nso de deɛ na ho braseɛ ne de wɔ sika sa kyɛ nipa nti no ama wɔkɔ yi ɛsɛ sɛ ɔkɔgye na home ne nso asan yɛ awerɛho sɛm nti nyame yɛ adom a memenda ɛdi amini na wɔtweɛ ɛne yɛgya ne kwan sɔfo gyima ne ne yere nyankopɔn ka mo na megye die sɛ ne sompa ɔbɛsomyɛ no obi biara a ɔno nso woba bɛsi nana no ɔnyɛ ne saa meyɛ nkɔ no asomdwe mu na yɛkan crisis life asɔfofoɔ ne crisis life asɔlema nyinaa yɛma mo nyinaa nso mo ne yɔ sɛ papa yi bɛtena aseɛ no ɔne yɛn asom na yɛgya ne kwan fɛfɛfɛfɛ sɔfo gyima nyame nka no ɔnyɛ ɔkɛse megye die sɛ wonya yɛ saa yesu kristo kɔ sɛ menya mo nyanka menim sɛ wonya yɛ nyanka nti wo mu a menim sɛ sɛbe wokɔ nso wonkɔe nti nyankopɔn nyɛ ɔkɛse ɔnhyira wo paa meda sompa tiefoɔ nyina momfa yɛni agorɔ ɛda m ase dolapia nso naano ɛna memenda no yɛto nkɔla ne din adeɛ kye kwasi ada na ɔkɔ asɔre ɔne ne kuro tɔne mo a mobaeɛ nyinaa dolapia ne n'abusua nyinaa sɛ Sompa FM ɔmoda m ase paa nyame nhyira mo amen bye bye kwaku yɛsika ne krɛkyɛ damfo ne moment sɛ damfo gro yɛatra fidie wei so a da bia kɔdwo space wɔka ho ɔsɛ yɛ ana nti yɛkasa a yɛ ana ɔmo tie yɛ no yɛ ana ɔmo ntie yɛ ana ɛne yɛbɛka deɛ tofo me sɛ da bia asɛm si a asɛm da ɛnyɛ asi na mmom no deɛ aka ɛne deɛ ɛbɛto obi no yɛde ato ho fo na wɔn so watie asɛm wɔ sɛ wohwɛ na akɔyɛ sɛ company bi ɛba yɛ sɛ yɛfrɛ no kew na ɛta sɛ deɛ no me maka saa asɛm wɔ sɛ ɛduru mmerɛ bi no adwumakuo bi baa ma me kɔɔ bi na saa meeting no yɛkɔ no ahyɛ fam dan nim na ahyɛ fɛ fm hɔ baa yɛkɔ dan nim dan bi wɔ hɔ na yɛkɔ yɛkɔtena aseɛ no mese baabi a wokɔ bi a yɛka asɛm bɛkyerɛw bia no wobɔ so anyame de ma no ɛdurummerɛ bi a ɛma obi bɛka biribi nkyerɛw na mekɔtena aseɛ ɔmo kyerɛkyerɛ asɛm mu no ɛmu ɔda yie paa ɛmu ɔda yie wotua sika bi saa sika no tua a na kyerɛ sɛ woabɛyɛ member na member no kyerɛ sɛ wokɔfa nnipa bɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa ba na wo nso yɛgye wɔ mo ansa na woayɛ member full member na kyerɛ sɛ sika bi wɔ hɔ na hwɛ da bɛɛ paa na wo sika wo yɛ gye da bɛɛ na wo kɔ akɔ convince nipa bi bɛɛ mmiɛnsa ne yɛde waba ansa na wo wayɛ deɛ yɛayɛ ama agumi redia na mu sɛ adeɛ wei ɛmmoa ɛduruma bi a me se
asemo ya ka nipa da se ne ntiase ya trauma sa boy no mahu ne picture sa kwase abo we ni ade nipa bi tete wiase bi ba mo nompam no mo chadema no mo yuso madwin because of Ghana ya jiu sika nkosi baabi anti no ma trase aprane obi bet ma chadem the whole day no aprane nipa ho asem sa me person me yese ampa obenya nipa so afide ni be yinam eno ti ne ete ade bi ete awo mu ete ye be sole ne ense nyina etichiriti ayi kwa bode ya sofu yi ayi sida omukwa de no ma se mo bo se hu se wọ́n bẹ picture yẹn ní yẹ bẹ kọ́ ní ìwé mu asan adùn ti jajaja mi kó fi ọtí mi sẹ wọ́n mu picture sọ́fù wọ́n mu jẹ́ mi sẹ wọ́n mu picture sẹ wọ́n mu sẹ wọ́n mu pọ̀ sáà yankó pọ̀ mọ́ wọ́n mu kọ́ ọ̀sẹ̀ nyàmí ẹ̀dwuma nà ọmọ yẹn. Kwaku tiẹ̀ ká sanna nípa ní ká yẹn adwuma ní ọdí ẹdí gẹ̀ no Kwaku mi ní o ti wọ ẹsẹ̀ bẹ̀ mpẹ́ du asasa mi bá àwọn ẹsẹ̀ wọ́n yẹ kọ́mpé náà mi yẹ adé náà wọ́n yẹ ní mi ní jẹ wọn a mi bá àwọn mi mú mìíràn no sẹ wọ́n ká kyerẹ́ mi náà mi ntìmí ẹsẹ̀ mi sàn. Some the move around the my part. At the so quite service can do it. Unya inside. I didn't go cranimuno. Ya will be an bunyanum be a pet because who pay pet. Ya Malcolm up your pocket and took a home. Sanoma way now, your chance you will fear your moving TikTok back, your way, your chair way. As was staying, nobody does any trauma for you, and that's what you know. Den Kwaku be ba me ti asem ni you if any papa na kasa na utie komoni ya sika na mso munya nipa ni twa half mo kwa nkombeje tie ni ye me ma kwa akotwa sika be 1 billion and now the infants was my memory from 200 million tete sika no ana me kwa na yaka kire me se unya nipa se ba maka yaka kire me o matiase menye sure se abrantie yi e de by force ewuru ama gay person eyi sika de ma ne tiase na gwaguma me ka sa so me se oba wo pene pa wo ja wo hwe yi a wo de ahopepre ba kofa oba bia se bempre wo mpe na nso ye ka ai wo de ahyemo ye me pe wo boa ahomete na aba na de akofa bi kwa anye sa wo bewu eti obi pe kwantu atu ana obi pe wo ba bi ne wo do ne pe upa mane sofo nka bibi nche wontie da eche se wakotom eti yenwa ba utim se na kwantuo ne na adwuma na asede ende na ye ka no na wo pedu okoye no enye tra saa enkomo bi koso na wutie mu a ya ko wi se mikuta 200 million na me de kohye mu a eye de na fe de me ba be kase se minya half okra gwagu na sabi na 100 million akohye mi sika na me pesika no abrante na me call no o tua bi e na makase sika me ko tua 200 o do mam half na de aka wonfa how ana obi be kase bi amatwe na o so 20 tabi o yesramo mo tra ho sika penye so yize o sika ya ye ka no na nya pete sika o enye de wo sika ene wiase na ye ten sika be se oboto na okoni wanya ni nwa pentempe no so pie sese wo mi Kwaku kita nsa ne ho anwa yi ye friend say ye hwo kita nsa ye wo ayo humobo Kwaku se me ka sam cho se me se sam me se wo to gas ase santem no nimba bi ebi tweka bob so to kra na bi se bob na asoro wo di she mu ancha na hye wo to light as obi atwe bi afiri Kwaku sese wo to aduane hata so ti ase obi kura na oso wo che osika nyame ampata de echinya obesa akọ because obeka sese be prejudice we adu enso nya wo expenses no so enkoye ti so kwa adwuma na se du sa tamina o boss tua o ka te se de be je first stand in panifu tua ka na se wada nyame ase enani pa be du sa tamya wo adwuma kura na wo ko chia boss papa ye nitrim odin bi a wo ka tua kura ma untimi nya wi osemo ntwai na we ma ene de nyankopɔ adaroma ye de nshranka ruade se sebe ne mum ya na ekofia gas ne santem na expenses no ekohuusia na asa sa ne wo Sompa FM Mese nubi enu ani Kwagwe meseke onete no omunkura bata no doso omunchiche mu hwe Ghana
we ya de we na se likipe no ma sa de another ibia bata aya no aya nya no a eye den so a wo to asa unugu nso nani a e den be fish excuse me za me di nipa e dan fish but aya samka e den be fish de pese e kache nipa da sani bia wo wiase a wo yen baby afidie kodu bia de be tv kodu bia no adu time ye be sere mo se de nipa ni ba be kache na nye de bia na betam obi advice wo edu me bia wo nyakopa adwe na ode ma no sase se akwani mo be kache asem wo na de obaboa mini dodo men ko fa nipa ma jim sika ko fa nipa me ko fa mo yin se man ko fa ma de a busika na ahye sa na odidi no etintiase bi koso anase nkomo bi koso e man tiase adwuma na menye we asam na make me dem di tufo yatia we so dem bakwa bloche we so dem make ko friends ai kata we so dem make ko he Dubai me ko duru ya no de one me kan no aso esu de bia fidie yi nipa obakwa ni achocho arab yi no na di plane atoso eko Dubai etu ani no makotu esikai ni akwaje omukwam na ye ne yahuna mane ebi ni wukọ Nigeria no mani ade obi aka nya so wọkọ aburuchiri wo hye Nigeria sa kewa ifo no wo hye fie ntimi mpie wo hye dem sa ntimi mpie wo ye mpie ma mpie na beka dabi sa no mo we koso bi wo Ghana ha ye tu o ma se anso yentu etiede ne beba me se mi busa question se mi kutem 200 million me de abraw wo se me kofa de na fe de me prese sika na mamu half na half na aka no eya me ne pe ya na dabi se ye momu na momu ma mi na zia ne ba ne nsa ko se ni pananum because of the yakana the atro wo ba measurement ai won it na ku bia constitution wo ho obi obati ku bia constitution wo yese ye be fa ho say wo yese ya udusu ye emfa ma ho e wo ho wuntimi a ekuo no mra no ni wajai ebi ni etimi da kwa ku dia make an answer abranto de adwuma na adi yenwa ba no eti se koba bibi se be preduasa yese on tua sika ni bi na ebi nka dia na die nti na sika bi nka na okay na brantan su tie ni yen kan kire no so free so tua sika na be ya advice no eni obi sika na ofadi aya adwen na ade abitie ni nipa bi a ode adwen abiti nipa bi ye bo ni dua aku no na bisasefo nyina nti na ya na obi bodua na ose ne mwasefo nyina ya na nipa bi ntia se nkwase adua na abo woi aya hisam ni adwen na ode abiti nipa hweye na nipa nhwe bibi kaka na de wiase si ikono obi adwen run fast sika obi hweye e wo sa de obi wo cha nyame apata besa yobi etima me wa ba ya kana kuma to ya kasam ya ka e da from obi onim sa brand de boni din ni ade no obi kan kire no ko ye de obi atama nko obi ate sa de e koso no na nipa hweye me na advice me timi nipa hweye adwen yama nya fast obi adwen nya fast wo wiase de wiase si ko no e rane dodo se bi Ghana se de wajimi kwa yesusu wajimi no se bi we ya de na dwe baby tiu ti kwa kuma fansia me da se okay yom heba lotion yom for say yan kanjiro say sisi no ope heba lotion a eye papa odi tutu aposo a sisi e se otikura ne power ye hyehye odi bi fa mama so ogbonwanza ateko waposo o joint no ne ma nkoyi si atena ha ya bere osisi fa bisasra so omso hunu kwan ya be fa so yom heba lotion abadwa so sonko ko so mudi ne danso na asero mo si adwetwe nnua ene na bana ni hini ene ne yekeka ho ni haban e dia yesa lotion we no ano de ne papa edu okua ni so obeso honam sisi wo so obeso waposo ya obi e ho yira okọ yira ni ma otim sisi na aka wo no wagya ya o se fa bi tutu so obenya asumdi ama okra ene ma be kotote di ama opa adru ya no de ni pe di ho dance e ba ye nche se de ngofo otu aguso ngo pebi etutu waposo na niam enko tote emfama dani heba wasu benya bi ato ho ene heba hodo dank heba muromo ubenya bi ato muru market ho na murum ubenya bi na tenated ho nso ubenya bi ene ba bi ahodo bebira yetonri batu penchire mu ye afiro mo ho number ne hia se ofa number ne 0244 730 295 0244 730 295 number 0302 945 146 030
2945146 ofro mo mbejo so na fi eniama ko akona nimpa e de ama ba bia wo bia ye ma me ne de asem kese abeto pono so me pacho ye bi line atum wa sa ankofo wi ahead azan wo bia no ubetima afre na so akire wagene wo so mo di ne de say company no ni di ni bo de say mpa enyini nti ko kwadabuza company di ne say Kionet me kenyina twam wasum so me musa wondu ayi wani endi anoma no Kionet fo na wa wo mobu bia osubetima afre yesi mamponten ho se do makogu wura fiem so o mamponten anu ya hweye o mamponten ho ya hweye no bi me wura fie na ye ton ade ye online ade fiskase ebra nkotam kakra da ho na metena me ye ofa ya jimsika me ne oni ne ye yeso ma begu ade se abrabo mbon no me kura me ya dance ni ikrom go so mo so a mo ho pa begu kumase ade o mo se ebire bi no mo introduce me ko amen ko mo bi wudi a e de dodo a unyame aha na mfi to me obra ye osika wo ni ade ewi ase no mo sa call back go so e ka o mo de no because o ma de nkofo de akochihim se nkom mehye o mase mo munyasika adaneka na mo da so ne na ma ye kan se Asem Mpe Nipa nteda enti emfamfa so obi ama ye ngu company no obi ebe hu se o da no wo se ye chew because I don't know come the bar hwensi nyina say smart ye tikrom ye independent aduma enuma no so abu da bia meka no an sa aban oba ye ni aduma ye wa free nipa be na nam TV station bia bonzo obo skabedi scanner loto ayi bia monjeche o momara my MSK kama eno aye aduma foforo o man ne mana nya bia ye obi a obi aduma bia mfamfa so ma se travel and tour ono wen ready style ono nipa be 9 numu antima mfo mantuko msuka so antima provide mo mpemra no atiwe muso agum no mso yes ankofo o travel and tour mo anse aduro ne abe honkra tem eye ni nyina ye business anso ya tikroma se ye ni aduma ye ya na rehu ya na setempa pekena hwese bia na ni bakrogo ha obi no de aba ye hwese o kan ho on kan ori afato o se mpon anu ami akasa you see e ana ahomete etuzu betuma bala ne so na wa baba kire wa de media me ni afutu obi akara me kan chom so mko mu nchia o mukuru mu nsuo ma me nsuo bi da mukuru ma akwa so Wofa Lumba se o chia no enu anu afutu a me de be ma ho o ti asem na se hello Lumba yes sir yes se woni abro wo fi a because so bitu no ba fu na wati ina oko pa me ko just be 3 FM matani me to wani ne ko wo fi skani nya wi am me fama papa ko si da pen enya mo pese de bi am mo ta ko mi ni ka mo ta ko ni tim na won de buta o yen ti o so what hell be what about no ki na da what I do ko confirm we confirm no to ba ko tai o fi o anja ya ka nya ne fi o ye se minna mika ya kana ala ho ne bio e bi se wo ku ni yonko ate e ko dira ben ata do na mo sa te do we e ne aga de di ben di mo we ya ta se ne di ben di mo me aba ate bi bai u se o ka ya u se wundi me me bo ada e bi su ai bra ke we u se ya ye na ma wo agobo yam na se na mo o ma me wo di dai mi shi na so na to ya on tie 4FM man dey ni mother aye mama so mo me adai oh nyame nsha na onye okase no adenjira wonsu betimi abo awuram hello Wofa Lumba yes agadaji good evening boss but o ya de radio ya de na nso Wofa Lumba ko e frem kwa mbudi mkata ti oboase boko Wofa Lumba Sasa mwe pa ya dio Kionet takulade. Kwaso. Hello. Mi tie o pa o. Aha. Takulade me timo anu madam pu me. Se jume takulade na memra. Bra, you could do one more won say me tia 48 million. Me tia 48 million ni bia. E mo register me. Namsi minister o tene me papa back. Me sa ko pa back be ma. Me 48 million wi a. Asem ni to me ruba asana. O ma eden, o ma register me.
It's because that you want to bow my names, Q-net for Goffno. Just I exam the about memory of the Agramon and I do it. I mean, sure. It's women now, partners out there, and then Coffin and my mother's are only money as a Oko net in a soa, and Nima Pasa, Muja Bini, never be and some pata. I mean, sure, that's a pan, I didn't check. Hello, Yanko, we don't say, Mia, make us say in Casa Free Swami. Midin de Mustafa Mohammed. That unit for Nkophobia, only Azan for Pai. That unit for Nkophobia, Uko Ramua, Ramu can tell us a little Nipan Yunuba and Sana, what in Kunimu. A Beshamay registration every year. Now, the also do Ramunoha, I demand the king didn't answer. May Lady be at the mill room name, Madame for Pa. Lady no. Woman, no more. I quoted the account. The room we are at 3 years, no more than 46 million 50 city. The chum sitting in a year, I'm a coin. And I'm catching a woman product to be. I'm a that product to me, the PR. Many of us will say, you know what, she and son of the Nipan, you know, Abba. And I'm catching the side Monday, means me, and yes, one in Sika Mammy. It's more than a legend of the Muru American mention a project no product in a manji. They are too much no mudity. It's no taco in Simsika. Yanu to me, we could now almost so semi full good shemiche. We could now almost so a pursue a day, letting my guidelines now, me find you. Was it my miniating? We could now one Panina, Casa, Panina, Mono Shadem or so Wakra. Menko, and now what you mean, Samba. Now, what trying to call you? I'm nipping negotiating. No, I didn't want to go from. I don't say, yes, I'm seeing you too quiet. I'm still Cuban and make also. Now, so we call Canada. I don't see Canada, Chroma, Germany, I'm saying, I'm them in here. This is me, second Sika and Sana Mako. No, but some circus can be a little late now or then buy anybody. No, I jay at Jumano. Senior, may say, if you let the next time Ghana and me, you would this from Tiaxi, you did them a hopeful now. Don't send me a point some, let me see a point some. Musica 46 minutes to the Babuko for so much and my dear mammy. But so come, necessary, a woman product to be shaking. I want to do. Yeah. Yami. Hello. Hello. Good evening. Good evening, sir. Your friend, me quite in the Kazan Buaka. Apa, net is a Yamad Wofa Lumba. Young Koyanima. I'm Wofa Lumba, some more kind idea. Start you made for one. I say, Ghana and Kazan point for dominancy from when you say, Bia, say, Nipa Jimmy, Asem Mpe Nipa. Say, yes, matter before we be no could be more. It's better take Ghana praying for a better sorry now or minding. Or more security in any other or not, I will go more to a mercy. Even Preso beat Ghana, Mamma, Nigeria could be war. So what I say, many Panama could carry them. Nadia, can say, the power I say, when you have to what you are bridge, no after no cow, now come with you, no would be or moving him. The Ghana praying for police for new soldier for that. And so, to a from that, I do become judgment for Nankasa, the Biam to be doom. Yamishan on your case, bringing two banner movie. Hello. Good evening. Eradia Dumboko, Eradia, Asaba Mokan and me come here. More stress, so your baby divine junction. Papa, I want to see my baby, I'm a bajaboso. Will be fear of them, a woman. Assembly Maware, divine area more for sorry. Yanya come up for. Papa, my chief 4 o'clock. Or more than 500. They say, divine hand here, my diaboso, cable it for no. They say, I've been what's up and say, we'll be quiet about 5 to we'll be bow by 1 yam. They say, yeah, you didn't chew just a man work idea. More from one nurse from. I mean, say, Ghana and Penny for no, be Mumboy. The program one more than the money to Opa. I'm not quite some 12 idea. You would do some bit to me, young baby. Now, a bass on Mohasam Mawate. Assembly my tea, Papa is over butchery. Area more for a meeting. Papa no said your baby.
Mama. Ohene no so e mo de ato ohene nanim. Ohene no so no kula wanti kuromu a esa so hene wanti ya. Wonnim. So so wontu wona mo bia. Okay. Aba. Matia papa moye. Yo. Bibi abefa. Hello. 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 Lumba. Ye. Yes sir. Udin we be akasa free. Me din the advice am kete. Yanko yanim. Na Wofa me am experience na me wo chi. We college the year 2020. Ja posting dem dina media mai. And in case you eluding the afuntu and go for year you hope ya. Ja more so God being so good. Abraham ya to say between one van. Only when you test your code be asked the office book. Me no shall see. For some we have you see no. Na yenye jumane di ba. Baby abudu no nya chin ya tun ko baby na chin ko ni wa bi na to. The best point. And I'm telecommunications about you the dear. And we are announcement to say, okay, network in one. Change the command. Would you know? No, Arab company will be pictures, but when it Chicago, I'm going to be Skygan and Yemvansie ya na hana mrebe makwa kafra fache ya na network na education ya Sompa enti yesolepe Sida Worship Center so for panyini ye abuakwa kufudua na bape nyameduma no ho ne de ne kwosuye ye Bishop Abesechi Kwapon General Overseer papai uhunu na no uhunu nyamesom uhunu na uhunu tenene uhunu na uhunu nokure timikacho da biase yesolepe na ope bibia tie nyamesemo a bacho na akoso de afidie no ato a kosise obehu se nyame ni pei odi namo asi yebri no frakadamfo na be dozo bare binum so ohu omo te se sechi a wa ohunu se bishop wo boy djuma abet no edi afidie no koso to a na ni nyame nipa no so omra meto aso fi inshira enkan urade ma media ya be kire no kwan no kwampo be fa so be boa nso kwa wonche ni kurom nsu ma nso Wofa Lumba so chia no otiase obetiase na niam akoto te dia mai ya dumbesia Kristo